Hvala lijepo. Ja nisam znao kako ja nemam vremena, pa ne pratim ja to. Ali to sam trčanju su mi rekli, zato sam sazvao predsjednik. Ja sam bio u subotu navečer u Ciriku. I cijelu noć sam tamo bio na posjeti Hrvata Bosanske Posavine i u 4 krenuo iz Cirika, u 5 izašao u Zagreb negdje sat i po vremena rulajući iznad Plesa i drito išao u Mariju Bistricu i na nedjelju u 2. Nisam znao da je nedjelju u pripremi mog nastupa nedjeljom 2 ovo baš lancirao. A Goebbels bi pozavidio. Obično se u najavi emisije najavljuje čovjek koji gostuje. A ja treba gostovati da najavljuju nekakvoj možebitnoj marifetlucima o sautorabnih dozvola. I ljudima sa 5, 7, 10 stanova, ne znam. Ali evo, hvala na tom, ja znam da je kampanja krenula. Goebbels bi na to ne pozavidio. I sad ja molim one koji su to tako najavljivali, da vrte ovo što ću ja reći isto toliko puta. U gradu Zagrebu, zadnjih 15,5 godina, otkad sam na čelu grada zajedno sa mojim suradnicima, vlada nulta stopa tolerancije prema kriminalu, bilo koje vrste. Ali vas molio da toliko puta koliko ste najavljivali, može biti marifetluk sa uporabnim dozvolama i povezano s tim sa imovinskim stanjem ljudi koji su to radili, da izvrtite ovo što ću reći. Još sljedeće. Znači, nulta stopa tolerancije. Pa i gradonačelnika koji je prisegao poštivati zakon i koji obnaša 15,5 godina drugu izvršnu funkciju ove zemlje. To je prvo. Drugo. Molio bi također da prenesete koliko vas se bude dalo. Da u gradu Zagrebu, što u holdingu, što u gradskoj upravi, je negdje oko 23.000 kolega koji ću, mislim oko 23.000 ljudi. Gradonačelnik ne znam šta radi sada 22.999 ljudi. Sam ja sve mogući, Bog, na moguću psihu čovjeka koji radi. Ako neko nešto eventualno napravi, onda i za to postoji rješenje. Zna se kako se dođe do informacije, tražite, dobit ćete punu informaciju, i neka ljudi odgovaraju. Ono što sam mogao jučer zamoliti gospodina Heraka, da otvori predmet oko toga i da surađuje sa nadležnim institucijama. I to je zadaća kontrolnog ureda i da ga nisam upozorio. Ali kao odgovoran čovjek sam da to zamolio. I pozivam i te institucije da bilo kako, bilo medije koji su u funkciji objektivnog informiranja ili istraživačkog novinarstva, da pošalju imena ljudi i da vidimo o čemu se radi. Konkretne slučaje, mi imamo 7.000 izdatih uporabnih dozvola. 7.000 puta koliko? Komisija 7 ili 9. Po objektu. Znači, ali 7 minimalno. To je 49.000. E sad neka od tih 49.000 ljudi gdje su naši diskrepanci imovine, ako su naši, a bili su u povjerenstvu, neka kažu, mi ćemo i dostaviti to. Ja ne mogu znati šta ko radi. Ali ponovit ću, nulta stopa tolerancije prema marifetlucima i kriminalu bilo koje vrste. Ali koincidira da pred moj nastup u nedjelju, u 2 se to lansira. Ne znajući ni broj, ni ime, ni prezime, nego u Bandićevoj gradskoj upravi. Jer ako nešto svodi na nešto, onda je Bandićev. Ako je dobro, onda je si. A nije, to je strašno. Ja sam već raspakao sad. Da mislite na što je gradonačelnik spao, da demantira nešto što uopće ne treba demantirati, što se nije dogodilo ili se je dogodilo, ja ne znam. Idemo se proroka. Prema tome poziv istraživačnih novinarstva, da nas sve upite će biti promptno informirani u zakonu o javnom priopćavanju, a nadležne institucije da zajedno sa našim kontrolnim uredom naprave izvide za one ljude do koje svako su došli. Ova vrata su non stop otvorene. I to je ono što ja imam reći. Mi koji imamo još to. Ništa ništa. Ali kažem, tužan sam zbog toga. Treba se neutralizirati nastupa Bandića i onda lansirati baš u nedjelju tu poluinformaciju. Ili informaciju koja nema veze. Ili ima. Ako ima, onda se to zna kako se radi. Evo.
Ako imate bilo kakvih pitanja, oprostite što sam vas i komandirao, morao sam go napraviti. Inače, ja nisam znao to. Da, jer sam nedelju to vrteno. Jer zanadio me gospodin Stavković kad me to pitao. Zanadio sam se, nemam pojma o čemu se radi. Da se neki imaju 5 ili 7 stanova koji su u komisijama koji izdaju uporabne dozvole. Ja pitam koji, nemam pojma ništa. Vjerujem bi na to je pozavio, ne Stanković, inače tima koji su to plasirali. Evo, izvolite. Hoćete li nam dostaviti imena članova komisija? Apsolutno, ali 49.000. Nije 49.000, možda su ljudi vrtili među. One koje trebate, tražite dobiti. Ne, ali mi bi trebali popis svih članova. Pa imate u arhivi našoj Neke ovdje. vaše kolege su već dostavili adrese koji zanimaju i Dobit ćete to odmah poslije ovoga. Ali mi bi htjeli cjelovit popis. Molim vas, Htjeli bi cjelovit. poslije ovoga, molim vas. Ovdje Ne vodi se registar. registar taj. Onaj za što vas pojedini slučajevi upućuju, tražite, dobit ćete i u arhivi, kopajte, naći će iskopa, daći vam imena i prezimena, ono što sam rekao. Vidite što vi hoćete sada. Gledajte ovo monstru. Ne, slušajte. A šta ćete da načeli tražiti taj imen? Ne. Sve što imamo u gradu Zagrebu vam je dostupno, ostanite, dobit ćete u roku sastavljeno. Jel okej? Prema tome, molim vas lijepo, rekao sam da imamo 23.000 djelatnika. Vi znate da nema 49.000. Ja sam pitao kolege moje, odakle vi znate da to nema? Ako je 7.000 izdato zadnjih, jer još može biti i kriminal se dogodio samo od 2000. do 2016. Je li to koincidencija? Da se traži od 2000. do 2016. Znači prije 2000. je sve bilo legalis. I poslije, ne, dopustite. Pa vrijeme se to traži. Traži se to. Pa je to slučaj. Pa je to slučaj. Pa možda vas nije slučaj. Ali molim vas, da ne polemiziram s vama. Dobit ćete sve, ali vi kažete da nema 49. Ja kažem, na bazi informacija koje sam dobio, ako je 7.000 uporabnih dozvola izdato, povjerenstvo svako je bilo na objektu gdje je to rađeno. Minimalno 7 ljudi, koliko je to? To je 49.000 ljudi. Pa nije baš tako, ali dobro, nije bitno. Dobro. Može još jedno pitanje. Ili okvirno. Prema tome, da ovo raštim. Svaku informaciju koju budete trebali, koja ovdje postoji i evidentirana, ćete dobiti u najkraćem mogućem roku. Jel u redu? Je. Još jedno pitanje, ako se dokaže zlouporaba položaja ovlasti, što ćete poduzeti tada? Kontrolni ured radi na tome. Ja ne mogu šlogati, ja ne znam o čemu se radi. Znači vi nemate nećete nikakvu odgovornost nositi zbog toga? Ne razumijem što me pita. A ja ne razumijem što me pita. Pa zakon vrijedi se sve. A normalno ako neko napravi nepodopštinu, da mora odgovarati za nepodopštinu. Moja prva rečenica, ja bih vas molio da pomni slušate. Još ću jedno ponoviti. Ne, čula sam vas, ja meni zanima što ćete... Ne plasirano je pitanje ako ste me slušali. Rekao sam da u ovoj kući vlada nulta stopa tolerancije prema svim nepodopštinama i prema kriminalu svih vrsta. Jel točno? Onda vaše pitanje, oprostite, ja imam temperaturu, ali još uvijek mimo za kranje. Deplasirano. Da ja, pitate mene što ću ja poduzeti. Ako je nulta stopa prema bilo kakvom manifestu koji se dogodio, onda se zna što treba uslijediti. Otkaz. Gotovo. Mislim, jesmo se dogovorili? Jesmo se razumjeli? Pa rekao sam to. Ako je nulta stopa tolerancije, onda bilo koliko je napravio nepodopštinu mora ići. Evo, hvala vam što smo račistili. Hvala lijepa. Imate li još pitanje? Hvala vam što ste Može pitanje samo, znači, na neki način ste sad pozvali novinare, dostavite nam te podatke za nekaj, na vama isto odgovornost, pogotovo pa navedeni su konkretni primjeri, konkretni slučajevi, konkretne građevinske firme, koje su jedne od najvećih građevinskih firmi u Hrvatskoj, nije to sad baš ono da ima ih jako puno, ne, ovo su konkretne građevinske firme. Zar nije na vama neka odgovornost da sami unutar svojih redova pronađete tu osobu i prokažete? Ne razumijem vas, oprostite. Znači... Da ja pronađem među svojim redom. Da, grad Zagreb. Ne razumijem, vi ste poprkali Domčić. Vi razgovarate sa gradonačelnikom grada Zagreba. Ja ne želim supstirati ni jednu instituciju pravne države da radi svoj posao. Pa nije moje. Ako imaju informacije neko, ili vi ili bilo koju informaciju neko, onda se zna postupak koji slijedi. Naš kontrolni ured sa nadležnim institucijama da reagira. A nisam ja isljednik. Pa šta vi hoćete mene pretvoriti? Tu što? Isljednik. Pa nisam ja, pa ne želim supstirati niti mogu. Pa to nije moja zakonska ovlast. Ja bih kršio zakone, pozitivne propise Republike Hrvatske. Zakon vrijedi za sve iste. Ne razumijem vaše pitanje. Ok, postoji osoba, inicijali njezini, koja se spominje u današnjim dnevnim novinama, koja radi u sklopu komisije. Dobro. Ako ta osoba postoji, još uvijek djeluje,
Zar nije na neki način vaša odgovornost da li jednostavno maknete sa te funkcije? Ne znam, ja ne mogu razgovarati na bazi inicijala. Dokazati čovjek. Molim? Treba se dokazati. Treba se dokazati, što ne razumijem. U novinama pročitam inicijale da ja čovjeka miješam. Pa molim vas, pa ne se ozbiljite. Nemojte to raditi. Pa gdje mi živimo? Mi živimo u pravnoj državi. Ne, Molim? ne živimo. To ste vidjeli. Ja mislim da živim. Ja vjerujem institucija u pravnoj državi bez obzira što ima problema. To je vaše mišljenje. Pa i svako ima pravo na Pa mišljenje. hvala Bogu, pa nisam rekao što. Nisam gradonačelnik grada Zagreba koji sad prisegao poštivati zakon. Ja ne mogu supstirati nijednu instituciju, niti se staviti u funkciju da obnaša dužnost ili funkciju te institucije. I njihovo ime da radi. Logično. Ono što ja mogu osigurati je jednakopravnost dostupnosti podataka za bilo koga institucije traže. Odlično, onda nam dostavite imena članova. Pa rekao sam na to, sve što imamo ćete dostaviti, ćemo dostaviti. Super. Plus toga ovdje su ljudi već 3 dana zajedno sa našim kontrolnim uredom rade isto. Pustite da ljudi naprave svoj dio posla. Kako rade 3 dana kad se ovo zna 2 dana? Ne, 2 dana, ili nije bitno, 2 dana, ili ćete me samo loviti za 2 dana. Pa loviću. Pa dobro, lovite me, nema nema. Ali molim vas, vi ste naučili na taj način razgovarati, vi me nećete izbaciti stav. Ja sam sad zvao ovu presicu da javnosti kaže da je nulta stopa tolerancije prema kriminalu u gradu Zagrebu kao i bilo kojoj državnoj instituciji. To je prvo. I drugo, da Bandić Milan, gradonačelnik grada Zagreba, molim vas, ja vas molim. Mogu završiti. Možete što? Može. Nije nikako. Da u gradu Zagrebu radi 23.000 ljudi. I da u gradu Zagrebu, ako je može biti kriminal počinjen u zadnjih 16 godina, ima svoje ime i prezime. I neka institucija rade svoj posao. I ne znam čemu je problem. Ali ja ne mogu na bazi inicijala iz novina vješati ljude. Pustite me očekuje da vi vješate. Pa nego da provjerite ali jesu ne provjeravam ja, pa nisam ja za provjeravanje. Morali biste brinuti o tome. Jer su to zaposlenici gradske uprave. Molim vas, pa većina njih nije iz gradske uprave. Pa većina nije, a neki jesu. Pa ali ne znam ja, pa to će institucije provjeriti čemu se radi. Dobro, hoće. Zašto bi ja njih provjeravao? Što bi ja provjeravao, na primjer, recimo? Pa jesu li točni navodi? Da se vidi jesu... Koji navodi? Pa o čemu pišu mediji? O čemu? Pa mislim, jel čitate novine? O čemu ne čitam, na sreću moju ne čitam. Onda ne znam zašto sazivate presno. Ne sazivam je zato što su me informirali da su vrteli u najavi nedeljom 2 tu informaciju. Neprovjerenu, nepotvrđenu, nezavršenu. Pa vam to nije jasno. Meni je to sve popularno. Pa to je Goebbels, čisti. Nije. Ne, nije dobro, vaše mišljenje pravo. Imate na svoje mišljenje. Možete nešto vrtiti ako je provjereno i dokazano. Biće. Biće, dobro. Onda vi znate nešto više od mene. Recite što zna. Molim? Nek novinari kad veli što zna. A zašto bi ja govorim? Možda znate više. Ali molim vas, nemojte na ovu presu na tu razinu. Vi ako ste neki službi, radite svoj posao. Ako ste novinari, pitajte da ćete odgovor. Nemoj. Postoje službe koje... Postoje službe koje rade svoj posao. Ono što ja vama mogu reći da ćete dobiti sve podatke koje mi. I zato sam sazvao presu. I to je to. I pozvao sam vam da je predizborna kampanja krenula i to prvo. Evo, to je druga rečenja. To smo znali i ranije. Evo, to smo znali i ranije. A to mene ne čudi. Ali ja govorim ono, radi informacija koje ćete predati. 3 rečenice su tu ključne. Prva je da nulta stopa prema kriminalu i korupciji u gradu Zagrebu je pravilno. Na koje je prisjegao gradonačelnik grada Zagreba obnašajući funkciju 16. godinu. Drugu izvršnu funkciju ove zemlje. Druga informacija. Da u gradu Zagrebu radi 23.000 ljudi. I da svako odgovara za svoj posao. To je druga. I treća informacija, nemojte vješati ljudi bez dokaza. Pustite da ljudi rade svoj posao. Evo, ako to nije jasno, onda ne znam što bi bilo jasno. A svaku informaciju koju trebate, koju mi ovdje imamo, ćete dobiti. Tako da službe, ured za informiranje će to odraditi. Zajedno sa kontrolnim uredom kojeg sam prvi inaugurirao u Hrvatskoj. Po uzoru na kontrolni ured Beč. Imate li još takvih pitanja? Ali nemojte pitati šta mislim poduzeti po inicijalima, ono, ne znam. Imam ja pitanje, što može uopće kontrolni ured napraviti? Da li vi možete i smijete li uopće pitati članove povjerenstva o njihovom imovinskom stanju? Ne, sad je pravo pitanje. Zadaća kontrolnog ureda je preventivnog karaktera. Prije svega preventivnog. I drugo, da bude logistika u suradnji sa nadležnim institucijama. Spolno. Ne supstituirajući nijednom trenutku bilo koju ovlast institucije. Djelokruga ureda možemo U jednostavno. okviru djelokruga ureda. A to što misle određene vaše kolege da ja mogu i kontrolni ured, to je njihovo pravo da misle. Ja moram poštivati pravila izbora. Jedno je mogu kao čovjek, javni. Sad za presicu i hrvatskoj javnosti obavijesti o stavu
načelima gradske uprave i mene kao prvog čovjeka, u nultoj stopi. Drugo, da radi 23.000 ljudi. Drugo, da je, bez obzira na kolektivno mišljenje, je li 49 ili 39 članova. Ne zna ko šta radi. Koliko ima kakvih indicija, institucija će doći ovdje s podacima i odgovarat će ljudi ako su napravili neku nepodložnu. Ok? I to je to. Stvari su kristalno jasne. Ali koincidencija da se to plasira 2-3 sata prije nedeljom 2. To je simptomatično. Evo. Ali to ostavljamo za budućnost. Biće toga još, kao što reče kolegica. To je tek početak. Evo. Imate li još kakvi?